اینجا студияи марказии радиои Озодӣ аст ва шумо барномаи хабариро тамошо доред. Ман Шалои Гулхоҷат дар хизмати шумо бинандагони азиз ҳастам. мавзӯи барномаи имрӯзи 29 сентябр чунинад. донишманди тоҷик Мусо Диноршоев аз дунё рафт. Дар гузашти файласуфи маъруфро талафоти бузурге дар сатҳи ҷаҳонӣ медонанд. Мусо Диноршоев мутафаккире ҳастанд, файласуфе ҳастанд ки доираи нуфуз ва шӯҳраташон аз доираи Тоҷикистон хеле берун рафтааст. гӯште ки дандон шиканад ва ё чаро нархномаи расмӣ дар дуконҳои гӯштфурӯшии Хуҷанд бо қимате ки савдогарон гӯштро мефурӯшанд фарқ мекунад. Кунҷора, сабуз, алафҳо ҳамиҳо нархаш боло рафт. Ҳамин сабаб ҳам нархи гӯшт ҳали боло рафт. Фаромузир Гашев дар як мусоҳиба бо Радиои Озодӣ гуфт, бохти ӯ дар корзории интихоботи кунунӣ дарсест барои ширкаташ дар интихоботҳои оянда. Абдулло Орипов, нахуст вазири Ӯзбекистон, қабл аз зуҳри сешанбе дар раъси як ҳайати баландпоя вориди пойтахти Тоҷикистон шуд. имрӯз дар қароргоҳи ҳукуматӣ дар душанбе ҷаласаи ҳафтуми комиссияи байни ҳукуматии Тоҷикистон оид ба ҳамкориҳои тиҷоратӣ ва иқтисодӣ баргузор мешавад. ҳайати Тоҷикистонро дар ин гуфтугӯҳо сарвазир Қоҳир Расулзода раҳбарӣ хоҳад кард. рушди ҳамкориҳои иқтисодӣ, тиҷоратӣ, нақлиёт, энерживу кишоварзӣ ва низ фарҳангӣ аз масоили мавриди гуфтугӯи ҷонибҳо хоҳанд буд. дар назар аст ки дар чорчӯбаи сафари ҳайати Ӯзбекистон ҳамоишҳои тиҷоратӣ низ баргузор шаванд. аз натиҷаи сафари ин ҳайати баландпоя дар нашрҳои баъдӣ шуморо огоҳ хоҳем кард. Мусо Диноршоев, файласуфи маъруфи тоҷик, имрӯз дар синни 86 солагӣ даргузашт. ин донишманди шинохтаи тоҷикро дар оромгоҳи Лучоби шаҳри Душанбе ба хок супурданд. ҷаноза ва маросими видо бо Мусо Диноршоев бо ширкати афроди саршиноси кишвар баргузор гардид. Амриддин Олимов дар ин бора гузориш медиҳад. ин субҳ донишмандон олимон ва шогирдону ҳаводорони файласуфи машҳури кишвар Мусо Диноршоев ба назди бинои истиқоматии академикҳо дар маҳаллаи маъруф ба 7 километри пойтахт омаданд то бо эшон видо кунанд. дар маросими ҷанозаи ӯ чеҳраҳои шинохта ва масъулони ҳукумати кишвар ҳузур доштанд. олим даҳҳо рисолаҳои таҳқиқотӣ, садҳо мақола ва яке аз шахсиятҳое ҳастанд ки дар тарҷумаи осори Абуалӣ ибни Сино ва дигар файласуфон нақши бузург доранд. бо кӯмак ва дастгирии бевоситаи Диноршоев ва мактаби ӯ асарҳои Ибни Сино ба забони русӣ, ба забони тоҷикӣ аз забони арабӣ тарҷума гардиданд. Мусо Диноршоев 7 ноябри соли 1934 ба дунё омада доктори илмҳои фалсафа, академики Академияи илмҳои Тоҷикистон ва дорандаи ҷоизаи давлатии ба номи Абуалӣ ибни Сино буд. Акбари Турсун, донишманди тоҷик, мегӯяд, Мусо Диноршоев дар баробари фалсафа дигар соҳаҳоро низ мавриди таҳлил қарор медод. ман шахсан чизҳои навиштаашонро ҳамаша хонда будам, чун як вақте тақризам навишта будам пеш аз ҳимояи диссертатсияи докторӣ ва медонам ки қадри илми ишон то ҷо буд ва инсонигариам доштанд халқ. аксари донандагони илми фалсафа дар Тоҷикистон худро аз шогирдони Мусо Диноршоев медонанд ва дар бораи ӯ аз хотироташон қисса мекунанд. асарҳои ӯ на танҳо дар дохили ҷумҳурии мо, балки берун аз он дар ҷумҳуриҳои ҳамзабонамон Афғонистону Эрон ва ҳатто кишварҳои арабӣ ки чун ба фалсафаи арабӣ ҳам сару кор доштанд, шӯҳрати зиёде пайдо кардаанд. яъне устод Диноршоев мутафаккире ҳастанд, файласуфе ҳастанд ки доираи нуфуз ва шӯҳраташон аз доираи Тоҷикистон хеле берун рафтааст. Мусо Диноршоев муаллифи зиёда аз 100 мақола ва асари илмӣ буда, тадқиқоташ асосан ба таърихи афкори фалсафӣ, иҷтимоӣ ва сиёсии халқи тоҷик нигаронида шудааст. ба қавли Абдусаттор Саидов, ноиби президенти Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, Мусо Диноршоев то солҳои ахир дар ин ниҳод фаъолият мекардааст.
мусо диношоевич солиёни зиёд директори институти фалсафаро ба ӯҳда доштанд. баъдтар 2 маротиба ноиби президенти академияи миллии илмҳои тоҷикистонро ба зимма доштанд ва солҳои охир ба сифати мушовири президенти академияи миллии илмҳои тоҷикистон дар фаъолияти илмӣ ва илмӣ ташкили академияи миллии илмҳо саҳми хеле арзанда гузоштанд. донишмандон мегӯянд марги мусо динёршоев талафоти бузург дар илми тоҷик аст. асарҳое ки аз ӯ боқӣ мондаанд барои рушди фалсафа дар тоҷикистон ва берун аз он васеъ истифода хоҳанд шуд. шумо барномаи хабарии радиои озодиро тамошо доред. моҳи ҷорӣ дар гӯштфурӯшҳои маркази вилояти Суғд нарх якбора боло рафтааст. фарқият байни нархномаи расмӣ ва қимате ки савдогарон гӯштро мефурӯшанд аз 8 то 10 сомониро ташкил мекунад. маъмурияти бозори панҷшанбе барои ба эътидол овардани нархи гӯшт аз иқдомҳои кор гирифтанд. таҳлилгарони масоили иқтисодӣ мегӯянд роҳи муассир пешниҳоди имтиёз барои савдогарон аст. фарзон муҳаммадӣ бо вазъияти бозори гӯштфурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд ошно шуд ва ин гузоришро фиристод. баъд аз нимаи моҳи сентябр нархи гӯшт дар дӯконҳои гӯштфурӯшии шаҳри Хуҷанд боло рафт ва сокинонро дар ҳайрат гузошт. дар Тоҷикистон одатан нархи навъи маҳсулот дар арафаи идҳои Рамазону Қурбон афзоиш меёбад. аммо феълан ки аз чунин ҷашнҳо хабаре нест, сокинон бештар мехоҳанд ба пурсишҳои худ посух пайдо намоянд ки чаро то ин ҳад нархи гӯшт дар кишвар гарон шудааст. азиза Шарипова, як сокини шаҳри Хуҷанд, ҳафтаи як бор ба бозор меояд ва кӯшиш мекунад гӯшти зиёдтар бигирад, чунки ба андешаи вай дар шароити пандемияи коронавирус дигар ба ғайри гӯшт хӯроки баланд нигаҳ дорад. лахм 67 70 45 ба гӯшт нест. нархи гӯшт ки дар овезаҳои бозорҳои панҷшанбе 45 сомонӣ барои 1 кило сабт шудааст, риоя намешавад ва ошкоро гӯштфурӯшҳо маҳсулоташонро бо нархи 52 то 55 сомонӣ мефурӯшанд. онҳое ки чунин овезаро доранд иқрор шуданд ки бар асоси чунин нархномаи овеза амал намекунанд, зеро фурӯши гӯшт бо нархи 45 сомонӣ бар зарари онҳо анҷом меёбад. вобаста ба ин маъмурияти бозори панҷшанбе бо мувофиқати як дӯкони гӯштфурӯшӣ аз санаи 22 сентябр тасмим гирифтааст ки нархи онро то мӯътадил шудани вазъ нигаҳ дорад. имтиёз аст аз ҳисоби иҷорапулӣ. иҷораша мо аз ҳисоби бозори марказии панҷшанбе камтар кардем, имтиёз додем ва ёям ҳамин гӯшта 45 сомонӣ ҳозир фурӯхта истодиянд. мо бо наздашон бо монда ки гӯшти тоза бошад, гӯштҳои хароби молҳои пир набошад. гӯштфурӯше ки ба ин иқдом розӣ шудааст, Нуруллоҳ ном дорад ва дар даромадгоҳи асосии бозор гӯшт мефурӯшад. вай мегӯяд шояд ин давраи қиматӣ ба зудӣ гузарад, вале илоҷе бояд кард ки мизоҷон низ дар ин шароит аз хӯрдани гӯшт бебаҳра намонанд. 45 фурӯхтем инҷа аз он даст хурсанд шид растан خام سال استخوناشون نگاه کنم سکشون نه. یک گوسفند هم خیلی گوسفند پیشی گوی خیلی مول سال دست در بدانه گوسفند وای نه خیلی معلوم نه. یکی یخی برانداز نمیشم. قیمتی گوشت نه تنها در ولایت سوغد بلکه در تمام بازارهای تاجیکستان بالا رفته است. سببی بالا رفتن قیمت‌ها را در افزایش یافتن قیمت غذای چاروا و خراجات برای نگهداری آن گفتند. کونجارا، سبوس، علف‌ها همین‌ها نرخش بالا رفت. همین سبب هم نرخ گوشت خیلی بالا رفت. افزایش با سرعت نرخ گوشت در دکان و بازارهای کشور در حالی است که مسئولین میگویند روند بالاروی ارزش این محصولات موقتی بوده، آینده نزدیک دوباره ارزان خواهد شد. در همین حال قصابان و تاجرانی که به خرید و فروش چاروا مشغولند میگویند از یک جهت قیمت شدن خوراک چاروا اصلا به بسته بودن مرزها ربط دارد و از جهت دیگر به کم شدن شماره خود چاروا نیست. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.
برنامه خبری رادیو زودی رو ادامه میدهم. تا انتخابات پرزیدنتی در تاجیکستان کمتر از 2 هفته دیگر باقی مانده است. بسیاری ها فضای پیش از انتخاباتی را در کشور آرام و ساکت توصیف میکنند. در این بین یک نامزد ناکام که چند روز با دعوای صایب شدن به مقام پرزیدنتی ظهور نمود، توجه بسیاری ها را به خود جلب کرد. ولی فراموز ایرگاشف، حقوقشناسی جوان از شهر خاروغ که با سر و صدا پیدا شد، همین طور از کارزاری انتخاباتی بیرون گردید. رادیوی آزادی در یک صحبت ویژه از فراموز ایرگاشف سبب ناکامیش را پرسید. در مهلت نهایت کم، یعنی وقت نهایت کم، جمع نمودن 260,000 امضا، این یک کار غیر امکان می باشد و من شبهه نیز دارم که در طول یک ماه یا 25 روز دیگر نامزدا 260,000 یک تا 290,000 امضا را جمع کرده است. این یک رکورد گینسی برایم می باشد و من باور نمی کنم که در طول 25 روز چنین مقدار را جمع کردن. این چنین دیگر در ولایت مختار کوهستان بدخشان در شهر خاروغ من 10 روز را بیهوده، یعنی از دست دادم بی فایده، چون من نمایندگی کمیته مرکزی انتخاباتی را من یافتن نتوانستم. تاکنون به نظر نمی رسد که نامزدها به کرسی پرزیدنتی فعال باشند و جامعه هم درباره شخصیت و برنامه‌های آنها بحث کنند. سوال بعدی از فراموز ایرگاشف این بود که چرا معرکه انتخاباتی در تاجیکستان اینگونه خواب‌آلود است؟ اگر خلق مثال طلب نماید که مثال چنین معرکه برگزار گردند، من باوری کامل دارم که حتما چنین معرکه ها تشکیل کرده می شوند. دیگر طرف مسئله این فعالیت سست کمیته مرکزی انتخاباتی می باشد. اگر کمیته مرکزی انتخاباتی چون برای گذرانیدن انتخابات وظیفه دار کرده شده است، اگر در سطح عالی گذرانیدن انتخابات مقصد داشته باشند، آنها می توانند با تشبث خود با جلب نمودن نامزدها چنین دبات ها را یعنی تشکیل کنند. فراموز ایرگاشف باور دارد که تا انتخابات آینده قانون تغییر می‌یابد و راه را برای حضور او و افراد به مانند او را می‌گشاید. بنابراین سوال نوبتی از ایرگاشف وابسته به برنامه‌هایش بود. استراتژی من بسیار ساده است، یعنی از تجربه اشتراک نمودن در انتخابات امساله خلاصه های ضروری را میبرارم و بعداً با دوام دادن تحصیل و تکمیل دانش و تجربه کوشش ها را به خرج می دهم که این تحصیل را در دانشگاه های دولتی جمهوری تاجیکستان و یا بیرون از وطنمان ادامه می دهم. خب بینندگان عزیز، 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان می رسد. تشکر از شما که تا این لحظه ها با ما بودید. اخبار از این بیشتر را در سامانه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org بخونید و در صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب نوارها را تماشا کنید. یادتان نرود فردا صبح بر وقت شما را منتظرم. تا فردا خود را احتیاط کنید. خدا نگهدار.